Torino. Ku rutonde rw'agateganyo Napoli ya mbere. Antonio Conte na Napoli. Imikino 10 amanota 25 ariko umuhungu wanjye Bolingo ari gutsinda. Tanze debe kuri player start. Bolingo. Baramusize ku rutego. Ariko afite assist enye. Okay. Bafite assist enye wo bita Romelu Lukaku manama Bolingo. Ahubwo umuntu ufite ibitego byinshi ni Kivica 5, Lukaku araho nawe na 4 ntaho arageza. Napoli irakurikirwa na Inter n'amanota 21 imikino 10, Atalanta imikino 10 amanota 19, Juventus imikino 10 amanota 18, Fiorentina imikino 9 amanota 16, Lazio imikino 9 amanota 16. Ikipe ya Mirase ni ya 14 n'imikino 9, Roma imikino 9 ni ya 12 n'amanota 10, eshatu za nyuma ni Venezia, Lecce na Genoa. Yes, reka tuve mu gihugu cy'Ubutaliyani bo bagikomeza ni mu gihe mu gihugu cy'Ubudage bakinaga DFB Pokal akaba hamanutse imikino myinshi igiye itandukanye twareba nayo gusa Bayern de Munich yo yatangaga isomo nk'ibisanzwe ikubita Mayans ibitego 4 ku busa. Bayern yatsinze Mayans ibitego 4 ku busa byabonetse mu gice cya mbere byose. Nayo ndi kuvuga ni systeme visible. Wo bita Jamal Musiala yatsinze hat-trick. Leroy Sané ashyamo agashingura 10 ku munota wa 46. Naho turebamo amakipe ikomakomeye. Frankfurt yakinaga na Mönchengladbach. Frankfurt itsinda Mönchengladbach 2-1. Freiburg yatsinze Hamburg SV 2-1. Hertha Berlin itsinda Heidenheim 2-1. Naho ikipe ya Hoffenheim yatsindaga Nuremberg ibitego 2-1. Izindi match nizo mu byiciro byo hasi iyo ngiyo. Reka tuve ahanga muri DFB Pokal tunyarukire muri Carabao Cup. bagarutse wallahi. Arya ni bamwita nde wa mugabo muri Ghana ni Acrobeto. Ayongere yivugishwe ngo Manchester United. Manchester Limited. Manchester United le Devosi. Akakaririmbo kari mu ndirimbo nemera cyane. Akaba rero yamaze kubigaruka kabisa nyuma yo kwirukana virusi. Ten Hag bamwereka umuryango abahungu bahita bamukosora vuba ibitego 5. Equipe ya Manchester United yari iri mu rugo i Old Trafford cyari kimwe cy'umunane kirangiza cy'imikino ya League Cup cyangwa se Carabao Cup ubatsinda equipe ya Leicester City kabisa ibitego 5 ku bitego 2. Navuga ko nukugaruka kwa Manchester United cyangwa abashije ikibonobono. Ntago Leicester ikibonobono bavuga ko ari ikibonobono. Twabonye abakinnyi bafite ubushake none. Icyo kintu twabonye mu ikipe ya Manchester United abantu bo muri Troll Football batajya babura bafashe ifoto ya Casemiro ngo Casemiro nyuma ya Ten Hag bamwirukaniye yabaye Paul Scholes uko Casemiro yatsinzemo ibitego 2. Harimo igitego cya mbere nakunze cyane shoti riremere kuri assist ya umwana bitaga Inacho yari ishanyarazi. Kapiteni Bruno Fernandes yagarutse yabaye wawo Bruno wawo undi twari tuzi ariko ntago nayo wayishima kabi defense yayo ntago yagira kuko Leicester yakubonyemo ibitego 2. Yes, navuga ko ni Manchester United rero iri buze kubifita ikizamini. Navuga ko abenshi bavuze batanga ntago twagusuzuma baraza ko bafite equipe ya Chelsea mu ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 11:30 saa 12:30 kuko bazamutse ya saha yarazamutse harya. Navuga ko rero Manchester United nibwo turi buze kuba tuyireba mu byukuri ariko ubona ko iki kintu ejo bundi narebye match ya Barcelona na Bayern de Munich. Barcelona yatsinze Bayern de Munich ibitego 4 mu bakinnyi witwa uyu umutoza mudage Hans Flick yakoresheje nibo bakinnyi nta mukinnyi mushyashya wari urimo yaba yarizanye n'abakinnyi n'ubundi batozwaga na Xavi. Ego bose ni Xavi nyamara Xavi yari ari gutaka avuga ngo nta bakinnyi afite ariko abo bakinnyi batsinze equipe ya Bayern de Munich ibitego 4 banakubita Real 4 bakubita Real 4 still babandi
kuko aba ba Ormo baje kwinjira nyuma ababanjemo bose barabazavi Zavi yavuye hari yarira ari kuri koroza avuga ati nta bakinnyi afite umukinnyi winjemo ku ngoma none tutangiye kubona sasa Ten Hag arasohotse ikipe itangiye kurasa ibitego 5 abafana ba Chelsea bavuga ngo nitwe twaye buzamwirukane ariko isa nibuka umuhungu umwe hariye ku munsi wo kwa mbere y'isaha imwe kugira ngo bamwirukane ariko kuvuga ngo buri gihe ngo njya guhura na Manchester United yirukanye umutoza ngo baretse nkabanza gukina nayo hatarashira isaha imwe baramwirukanye kuko abafana ba Chelsea bavuga ngo birindwi Liverpool yikubita ni feed irabigiga ku roti ariko Van Nistelrooy Chelsea raza kubirihe ni mani iri bujye kwa Chelsea ni oti abafana ba Chelsea mpamvu bashaka kwirukanisha Ten Hag akabiri gutyo rero bimeze Manchester United yatsindaga equipe ya Leicester City ibitego 5 ku bitego 2 ni mu gihe equipe ya Liverpool byayigoye ariko iza kubigeraho yari yakoresheje equipe ya kabiri sanga bitayi yamaze gusimbuza abantu Brighton itangiye gukina kuko byageze ku munota 85 y'ibitatu kimwe ku munota 90 Tariq Lamptey ashyiramo impozamarira kuri Brighton ariko iyi match banayifitanye muri weekend still n'ubundi weekend niyo bahita bakurikiza ni Brighton n'ubundi bafite yego kweli kuwa gatandatu ku isaha y'isa 10 ahari kuwa gatandatu ku isaha y'isa 10 ubu Liverpool shatse ntiyagenda yaguma haga yigumire hari ni mu gihe indi match yabaye equipe ya Chelsea yari ifite equipe ya kabiri nayo yakubiswe na equipe ya Newcastle yari yuzuye Newcastle ntago hano bakoramo amakosa Newcastle yari yuzuye uwitwa Alejandro Isaac aza kuba batsinda ibitego 2 no munya Eritrea ariko Disasi icyambere Disasi niwe wakitsinze icyambere na Isaac icya kabiri Disasi yavuze ngo bazamara akabaruko ngo rero Chelsea iza gusezererwa ya Chelsea yari yageze kuri finale murabyibuka bwo yatsindwaga na Liverpool umwaka ushize ariko ntago yaje kuba irenga kimwe cy'umunani kirangiza mu gihe equipe ya Aston Villa yatsindwa na equipe ya Crystal Palace ibitego 2-1 equipe ya Aston Villa nayo yatunguranye yayipanze Crystal Palace yazutse se nyuma yuko ibonye amanota 3 ya mbere muri weekend ishize amakipe nuko aza yazutse kabisa Palace uwo bita yatangiye nabi cyane Oliver Glasson nta kosa yakoze yayiteruye usibye umuzamu yahinduye agashyiramo Makitana Deni Anderson akamwicaza ariko Charoba bamagayi ba Eze ba Mateta Kenti ya bose yabamanuye Yes, Crystal Palace rero iza gukuramo equipe ya Aston Villa ku bitego 2-1 umukino watangiye nyuma y'indi ukw'iminota 30 equipe ya Tottenham Hotspur yaje kubitsinda equipe ya Manchester City bitego 2-1 Ange Postecoglou yavuze ngo umwaka wanjye wa kabiri ntwaramo igikombe abantu bavuze ngo champion byo biragoye Manchester City ibi ni ibiki yadukoreye ariko City abantu twabonye ko Tottenham iri mu makipe agora City kuva ku ngoma ya Pochi Mourinho usibye Nuno Espirito waje bikaje nabwo yatsinze City umwaka ushize muribuka Pep Guardiola gwa hasi ku gitego Sané yawushije yari kuri match ya City nabwo equipe ya Spurs yabanje ibitego 2 kingiki cyanaje nyuma rwose cyane neza cyaje ku munota 49 ariko City yasaga nkaho yakoze impinduka nyinshi Ortega Lewis Stones Diaz Ake Gundogan Makate Savinho Orini Nunez Foden ni wari kuri atake nabonye ari we wari kuri atake birangira rero equipe ya Manchester City isezerewe na Tottenham Hotspur ndi mukino ni Preston yari yakira equipe ya Arsenal aha nta kosa ni ibitego 3 ku busa Arsenal yirukanka ibitego 3 byatsinzwe none Petit Nwaneri yatsinze igitego cya kabiri cya mbere cyatsinzwe na Gabriel Jesus watanze na assist y'igitego cya kabiri cya Ethan Nwaneri igitego cya gatatu cyatsinzwe na Kai Havertz akaba ya Jacob Kiyo akaburuko rero byagenze dusoreze kuri tombora yahise ikorwa ko kanya no tombora isiba nyuma ya match ya City ikipe ya Manchester United igomba kujya kwa Tottenham zizaba ariko ryari umwaka utaha ariko ni nko mu kwa 12 ntago watangaza amatariki neza okay twirebere tombora kuko finali ba mu kwa kabiri okay bira agahita atangira FA noneho turebe iyo fixtures equipe ya Tottenham na Manchester United Arsenal Crystal Palace Newcastle Brentford Southampton Liverpool
Southampton, irimo ni Liverpool. Tottenham na Man U. Ibyo byagaragaraga nyuma yo kwazamutse ama equipe ane navuga ko Newcastle ifite ifite Brentford. Yes, nuko nguko rero dusoje, reka dusoreze kuri uyu mucuti wacu yagiye utitangira revolveri rahari cross nka Roosevelt raya respect ntukajye